Adom tu BYF sai xe có suy nghĩ là hình long quy định thì người thằng ấy đấy người này tôi chờ đọc cái gì đây một con dài rồi nó làm phải long quy rồi vì thế cái tiền của châu anh vì rồi chúng tôi phải hỏi xin là đi lo mà mình làm phép tình đây musical tiếng Anh thôi tu nên BYF tiếng Anh cho sẽ là possible đi mình làm phép này sẽ Lord, BYF sai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kompi ato irosi ka chagai kanwa kanlawa mo kuilai tak takania chu zen zen ungai no hi kanlawa na thim tak inni lai lo manin apa khatlat se sang khat pe kinni adom tu hiwaye sion be Supaya kita nak buat ekor sebab kita betul. Sion be kahit ay lapakan. Indong normal na kapag nakapulunan. UIF Sion be may pagkataka kung ilang meron. Hindi nalpek tudingin ay dosi upa head Pusim mo yung nandek sila. Hello, Juan Scope, Pusim mo yung nandek. Lengkong zay. Athim tak ini lain, athim tak apa dina ini lain lokanin ceng sa sarite kinne adom tu indinga kaise adom tu lokan lengkop sai kerok kana tanu mane begitu ano yang lokan insan pe pudingin ek pastor Gazapan ay kongirose. Adom tu UIF Sion be kunay pisa Sion be. I'm
Athim tak ini lain, athim tak apa ni dah, ini lain, lomanin, Chen Zali, pek ini, adom tu, PYF, ya, Buddha, PYF Buddha, untuk berhasil di zaman ini, leader, puram dunia, bila tersilah, PYF Buddha, bukan ada. Iwaya budon le lingan lo mone le ya to na takin bai tu chantin thua athim tak apa khatna ini le lo manin che zarup pekin ni adok tu ma iwaya iwaya sai se Iwaya saya lo magpahing daw kami man kalau prepare interest betul na ay choti pa o sa pura blowing nanda mo na berose